e watu le au whaatalofa i le tātou au fia i le nei fiafi i la tātou mawhauna maua mai le whapoponga o le tātou prokalama o whaingoingo le i o Manuia. O lo tu sa atu le tātou whale whaasalau i Long Beach, California nei, i le vale lei ma le siufonga le tau fo Radio Samoa. Ia, o lo mawhatasi e ma le sunga i to ina whatonu i aliki tia i le nei fiafi pe ona mai mo mai. Ia ale pela vona masani e tātou o le ave mo mua la au i matau tu sa. La o Saunia tātou tatalo ia ona tātou mafuta i lea. Tātou ifo matalo i le tua. Na mātou mana vaina lava le o kesene o mātou punga isu. Na mātou mautinoa le maia i mātou le neiola. Ai mai fafo. E aunga mai la o fio. Amo ini fo i o mātou mata o na mātou i loa lea. E titi mea mātou te loa e o mātou mata whaale tino. E lo mea mātou te loa e o mātou mata whaale nganga. La mātou talo leli i ene i whatasi mai lo wanganga pa ia. I la mātou mafutanga e le ngata ia i mātou i nei. Ia whapefo i lātou lo mafuta mai lunga i lo pengata wha i langi. Mātou mai se isa ili po le ale fina ngalo o lawo fio mo i mātou teito tasi. O se afo iso mātou mafuta ina o le mauli o lawo fio. Ina ia vea i mātou mamoli mauola o le fina ngalo o lawo fio i nei. Fio maianga nga pa ia e tātou ma lawo fio.
Lolo vasuafa Yesu mātou wole mavala au atuai. Amen. Kira dulu. Lo fue lo sakit kita. Toe whaatalofa atu le malo le tatou tunu o lo mwhaiona whaalongolongo mai le tatou pokalama i le neiva yaso o le whaapoponga fo leo le tatou pokalama masani ai uta ua le Outou Manuia o lo to ono Misipouena Tagaloa o lo whaafoina le tatou pokalama ia o lo o tu sawa tu le tatou whale whasalau i Long Beach, California nei i le unga lima fonga o le taio fo Radio Samoa. A whai olo e whafonga mai le tātou pokalama le YouTube, ia subscribe. Tā le longo, ma tā whaalua le longo, ia o na whai e leo lau ma tā whale le su whafonga le tāo fōu. O le winga lao le whai o lau ma tā whale le su whafonga le tāo fōu. O te mi umalava e a mai e fōla sanga le whai ngā ruenga o auto waa mai lungo le nei malae tino i matangi. Ia e longo mua atua oe. Ina ia sila fia mo moe o ele o lo whaasoa atu i nei. Ia a wafo i ia ngā luenga o lo whenga e matiute. Ia o le vaiaso ua mawai. Mo i lato na le mawhai o na patasi mai. Sa tatu talanoina ia le. O le whai mai i o le Pentecoso. O te lo mantuaina pe o le yaso nai on tu atu pe o le manatu sa li lifa i ele yaso o mavae o lo sisila le tua o lo sisila le tua ia te waila on le yaso o mavae pe na it's called Trinity Sunday la matoa tapo inga foi pe fa mafai le tua le tama le alo ma le nganga pa ia
Ia ona whapela ia, o lo sisila le atua le tamā. O le atua tamā la e peise i o le atua pau, e le tele ni tala, tau talatasi. Very judgmental. O le atua le nā e le mawhai a ona sao ai ni mea wha le tonu, le atua le tamā. O lo sisila le atua le nā. Le atua le nā e le ima whailawa e ia ona ave se taulanga wha le tonu. Peta lia e ia ni mea e le leo na tu whatasi. Le atua le tamā le nā, le tatu te whitaia i ai langa e le ai ase mea tatu te whia e le lei. I lana si la whanga ati. Po le afu i lava se me mawhai i tātou o na whai. E ngao lava. I le atua le tamā lea. Lea sisila. Ia o na whamaila i o le tātou manatu lona lua. O lo sisila le atua le alo. Le atua le alo, Yesu Keriso. Le atua lea na liutino tangata ia Yesu Keriso. Tau le lea Palestina. Lea na sauma sa vali le lalangi pe on tātou sa vali le lalangi. So e mo ia la o le atua le na o le persona o le atua etasi. E pena yelo na winga le na e pe ia apa i lunga i le langi a tuua na vai lalo. So o le sila le na atua o lo sisila le atua le alo. Le atua lea tingana va ai atu i le fafine ua muli lua. Ai whamailan tala o se e le ai sananga sala. Mo mua tongi le ma. Ina ua le mawhaila e le vaenga lena au mai le fafine muli lua o na tongi le ma. Ana whamailan tala le fine o te le tongi a fo i se ma. Ai alu ia oe. Aua e te toeanga sala. Le tua le nā leo lo sisila. Le tua le alo. E le ngata o sisila le tamā. Au lo sisila fo i le tua le alo. Le tua le alo la le nā na inusia tu la fo ina, fashutia, fasatauro, toitu, alu le langi o lo fautua mo i tātou. Ia manatu lon toru la, e le ngata o lo sisila le tua le tamā, sisila le tua le alo. Alo sisila fo i le tua le nganga pa ia. O le nganga pa ia la pe o le let's say o lona manifestation e pe o le manava o lo ia te oe. E pe o le mena sa tau mawhai e whapula ai le tua lea o le nganga pa ia. Mai isi fo i session sa tātou pela utala masana fai o le tole na te lo o mau me na fai me fa le tonu me o fau to sanga sa fai o le tuala na o le nganga pa ia na foi lo sisila ia ona fai lo le tato le fisiti a fai lo sisila le tuala tama sisila le tuala alo sisila le tuala nganga pa ia o le ala sa utali fai tau i le na reality. Ia, e to fo alta ngata male tali o te manatu fo i a tātou wane ai o tātou pumomo. Ia mawaiani tali moi. Ni tali e pe i langa ai le manuia o le tua o lo i a te oe. Ia, e pe o le manatu fa whaife auna na vatu le vasula o te a whapela o lo sisila le tua. Ia, e taun tātou amio lei. Pe o le mena sali lifa iai. E tawana tātou whaini me manuia ai nisi. Tau tātou soani o la mangalo. Ia manai me laitia mo le tupulanga atonu o lo ele ofiso tai i lātou i le mele nā tangata le lei. Ma le te pena o lo potu. Avela la pisi i fafo. Fasavali te i fau. Nei me laitia whapena e au ngā e mata ai whaelele le ami o le lei o le tangata. Ustai mātua. Ia. So o le tātou pokalama nei le vaiaso ua mawai. Pe ona sila mai o lo mawhatasi ma le sunga i whaife au pensione whatonu i aliki tia. Mai
liki ale taina le tatou pese lea e sau fa'aopopo fo'i le reflection mai le vaeaso lau te e pei o le ona fola atu. Ia, whaafitai, malai ale, malai ho tāpenaga e lau te whalongolongo atu. Sama le whamoemoe whesai nā vai aso, whamoemoe ana, whaafitai. Tātou malosia e mau mai le ali. Whaafitai. Ia. Ia a tātou la le tatou pese le vae e tatou foe. Ia ona whaawaula i o le tatou talunoanga ma le sunga i ali ki tia. Ia tu sai foe o mata upo le neva yaso. Ei. She is green and blue, lush with beauty, and hearts as pure as gold. Touch someone with tears of joy. Touch someone with smiles of love. Oh, what happy feelings from such happy people. We are Samoa, people from the sun. That's for the white one. This is the one playing right now. Huh? You can see them talking now? I can hear them. No, but like the people are seeing them.
Ia ole mana ia pesela. This summer, let's bring back that great American tradition called the road trip. Because right now, it's even easier to get started with up to $1,500 Yeah. assist cash. IHS top safety picks. Ole tatu prokalama ne ole Outou Manuia. Ole o fafoina i le studio nei. Ole o matata noa ma le sunga e aliki. E tu sai fo i ma... Ia ma le nei fo i vai tau. Ole o whaile break o matala noa i le... I pese i le manga luenga. Whawhaiwhi au. Moi la tau le sila fia. Liki o ta ue, we go a long way back. O te mantuina le teimina iei, el tu ino o sa polu malila i le Kalesia Carson. I ona solo ai ma leo uruma e seta. Na uiai ai na vai teimi foi na uo. A mata si o lo ngā luenga. Ia, al teimina o te whewhau, lo te au so soani i le matu o lotu. Ia, o rola ia ina maliu ia lo te mai le iwa whaa. Ia fidi au le o lotu. Ia pese i o oele stangata na whaima o mentor. Pe o lau ngā luenga sa o wawa ai i ai. Mo whapea, mana ia launga aliki. O mata upu whaingatā. E le whapataina tangata ai pese i e lui le mawhawhau le tangata. I lo tupu wa ela sia mātou fo i ngā ruenga ma lo wainga. Pe on mena sa uet mai i nai oe. Mai e tele lava ina le malamalama ia tangata fo i le tā whesota inga. O nei pese i o eleisi tangata sa whaasoa i elo ta mā a o whaiaonga fo i mālua. I teimi fo i Outou a onga. So pe i alal tātou whesota inga le nā. O te mantuina lava le amio o tole mai mālua a mailo lava wa tufaloa o ao. E whaila lātou whelauga inga. O te mantuina e te uwhamaisi o ta mā ia po wena le mai tātou tofi la fo o tofi mai tātou ina mai leo le o ao. And I think na whapena fo ila tā whesota inga i le amatanga. Sa la vea e fo i mātou i tofi ngā mālua e whai pe a whai. Ia o whaiwhai a pese i o sawale ngā ruenga foi o vavae, o tā vavae, o ia mālua, no nofo o atu e nisi, e Kalesia foi nei. Ia whapena foi na no nofo ia kanana fō. Ia, na ofole lei vaiva vavae mai mātou wana nofo i nei, pipi i le UCC. Ia pe o le tā history le nāma le tā whasota inga. Mai o lesi mea o te whaafatai ai pēla o te inga, o le tele o themes ia o le tāwhisi la whai, leo o whaita wina nei, lusu whātau sanga. Ia, eli mai i ina. O te mantuina, o latu i tō whale i Compton, whaisin tā awhi ma. Ia o na vane mai le o se manu lau ti mo le tunu uile, i le tāwhisi la whai, le tau sanga, me le tau sanga. So, whatalofa ma whaafatai. Whaafatai, tai, whapawena, ia me mua e whatalo whatu fo i le nei awa uli i le whasausaunga pa i ele atunu. Ia me se fo i le au whafonga mai e fo i lo silisila mai ma whafonga mai nei Paul Kalame. Ia ele mwhaiana we se alanga o le manu lau ti lea o le mea fo i lea e tapu e ai o tātou loutou soifua ma lo tātou ola. E ui a fo i na walo nofo i atunu ese. Ia ele mwhaia na ngalo le ili ai a ma le mea na tupu ane ai lau ele malau whanua. Ia le winga lea whatalo whatu i le pai o le atunu i o na wharupenga sa wo e a fua mai le te sama se ia pa ia le whao sawari in tawino ai malo. Ia e pea o na uwhai atu i le oa o se matai. Ai po whela wale me i ai le lanu o malangangana sa moa. Ia o le tātou tufunganga lea, o le tātou whasolonga lea, ma le tātou whatatianga lea, o le wholesanga lea tātou. Lea ngai a, tātou te iloa, le mena e pui ei tātou e alei pa ia, ma o tātou ngafa e whengai ei tātou la lea tunu uma le ele. Ia ma le whengai ma le atua, me le whatalo whatatu nuu i le whafonga mai,
I le pa ia I so seitu ia po tuila manua po polo masavai ia le nā peo no whai tau ia na usa ua le vā ia wha pefo le whafonga e kalesia maulotu I le pa ia mawarunga I le sunga I whawhengainga ma to e ina ia mai foi o lātou whai ala ngā luenga o le osi taulanga o moli a tātou taulanga le nifo le whatawhai taulanga lau tō ngā luenga lea I le mwhai o nā vesea langa o tō o whapaia ina lea tua mo lea lawa wha moe moe whatalo whatul sua fo Yesu Kiristo tei nane le lawe loa o le tātou a tunu I so se tue o ai whanau o mawhai o na whafonga mai ia e whatalo whatu o mona watu le ngona o le sunga ia Pouena lea a o le ianga ia tue whaise tala ia pia no whai atu ia vea pia o maangalo se leo e wha pena fo I le tūlanga ia whanga fua ia e tau tala ma le mautinoa ia o lo tau tala ma le mawhalawhana ia ua mautinoa ia o e ouso I la le tala le lei ia tei nane fo I le tātou wai le tū I whafo o le ingoa le o Misipouena o le ingoa o le si misi I malua o le misi na soso'olo ma le misi pae muli muli malua o Misipouena temi tonu ala le o le whaia onga el tamao o Pouena I malua o Misipou o le ingoa la le tamalo o Bowen ia langa o asolana I Samoa e taua se tangata vole le whai se whaia onga pae po lunu moenga po malua e taua o le misi mela na le wa mai whaatasi a le misi tu ia ma le ingoa o le misi na ta o le ingoa le tamalo o Bowen o Miss Bowen ia le ala e sua whai le molo tau si la fia o Pouena la ele se ingoa Samoa o le ingoa Palang ai na ala le ta ua le ingoa le ono le ingoa na fua mai le ai o whautuka tangi le whakasa o le mele tātou te whawhitai ai e tu sa po o mai whafu ai mea mo mea voi e tau e le langa tila o mea e tūlanga ese whai ma landmarks o le ngā luanga e pea la no whai atu e tau a tele langa o te alua tau ia I mālua ua te lua tau sanga o la tau I mālua ia ona o asawala uringa le mātua o Pouena ia ua ala le na o loa ngā lulu e ai sa o vai ia Pouena o whetamo ea I mālua la I ti ala tau ia o le taimina o tau sanga mua tau sanga lua atu I mālua o le feso ta inga na mua lona lua ia o Pouena e a inga malo to lua ia o le a inga lava la lea langa e pe o pou o le tama ia Suesi ia le mawhaina ave sea iei fwoi mea lofa le to ina langa o lana ai amata upu ia I mātou le tausanga mua le lua o le mata upu sili ia o le au te whai atu na pasila o mta upu mua le mta upu sili mua ia Pouesi ai o le mta upu sili lonu le pasi no wita mai e ale ia Suesi na taimi ai o le au ngā o le pasina o la mta upu sili lona lua ia Suesi na wha malosia ia e whai mai le e pasi umai se umaka upuan na mta upuale ale wale pasi ale na alu ia Suesi ia ua le whai mai leo whai aonga nofo la o e tauteno nofo whatasi malauri ia le ala asu e I whafo to e tasi ala mta upule to e su yon to e su ala la mta up na leina maua lo wawaloa o te alua I whafo ia o mea leanga umatau te whaia man lo wita whawhitai ia ele li ina whaonga ina e whai mea le lei to e maua lo wawano te alu I whafo mole o ina atili lea ale winga la altala ele mwhaina ave sea I ele sa o le to ina lea lango le I o le o le tato e whai mai a tangata o le meo tangata e whai al ngā luenga lea o ngā luenga whai whiau o e o ina e whai whiau o le I o ale o le tato ngā luenga pe whai leo whianga inga fou pe whai leo whianga inga tuai pe whai leo tala whasol pito o le I o ale au lau mta upsisili ia nei lo le te o maua le mea langa po le ala walau launga ale ai se mta upsisili le ise winga o tautalanga lau mea la e whai ia peno whanau no ai la matanga fo no le au lau mta upsisili lona lua lea
Ai pe no fai atu. E fai a me leanga e tātou. Ai le leia ele atua pe a fa le leia ele atua. Ia o le winga na la utala. Ele mwhaina ave se o ngā lulu e fo inei. Sao. E se te leo o le ngā luenga te fia ai pe a langa o sau pouena inei o whalongolongo atu. O pouena. E te lelo na sila fia i tu e tele o le ngā luenga tele iloa. Peila o le mele o pouena i elo na marama manga i mefa porkiki. E ta uia fa pena, mefa le malo, ma fesota inga ma contacts. Lela i titi le Saunia pouena ana le ai pouena. Ele ato pepa le matou au lotu le o fai au nei pausta. Wa o sau o fai pepa. Ele ato nu mela le matou mtanga luenga e fai te wei matou tupe nei. E te lea nga luenga pouena. Le winga na le matou fesota inga. Leanga e tele mea lofa le atua ia pouena. O tele iloa. O tele io o iai ma ele fea ngai ma ulna taimi. E pe no fai atoa o ia. Tele whenga luenga i sisi ngā luenga. No ui ua i mālua, walua o ngai fiti, o toi fo i mai mālua, o sau ngai Princeton, o toi fo i atu, o sau nei Amerika. Lei se teimi whapea no ngā lue whati a kono ai. Lei se teimi whapea no ngā lue whao, peno ngā lue o au o se tangata whainga luenga fo i se bank, lei se teimi. O lo o langa le atoa e mawhaino o whapea te fast full mo tuputausanga. O lo o langa o ngā luenga. Tu sa o tele atu o teimi ngā luenga. Nei lolo teimi matou a inga. Ia ale nā. Ele se me mita ai se stau te o ma le loto maulalo. Pe tasi, pe lua, pe fast food, pe honest food tau tagai whao ngai o eleri. Alu ma le whawhitai. O le mana o le atuana e mawhai ai se mea. Pe ia on tala no fo le vai aso o tuanai. Ia, le mea le whai le atua. Ele whai a tātou. Tātou e o amale loto, o ai tātou whai mele whai salam. Tātou te la ngona lo le mena. Ia tātou o lo le malfia whananga luenga. O alawa, o tala pou e nā pou o whengai. Lei, o te mana o e lifi whai lunga le tāu o whesota inga. Le tāu o whai a. Ia, awa a whesili lo la ele mena. Ia, langa leo o whapopo atu. Ona... Sau lolo pouena ia tau lesi te whai mai e ila o porkalame le whai o whatu na porkalame. O le porkalame ta o le tafsir whai. Whamatala mai. Le i tai o i elo mafau whau. O ha o ane imsia o tau apeta laga ua o langona ina le tā ua. Pe au no whai atu. O le whai ale ama o pouena. Nā lai ona o tapa pe ia i mele o i elo uiloa. A o mea o ngā luenga. Ele mwhaina e sau ine i Amerika e na o e alwhaiwhi au. A e le ilo au whisota inga i o tafa. Mea lana le ale no wheatu. O le mea lofa le atuana ave i a pouena. Le ala i o na manuia te leo vaianga leo tala no atu isi me tau pepa whisota inga. Ia saulo hoi malmela o le porkalame tafsid whatsoli. Pai nala whele le mea ave me le ai. O le tā ua i o le mele au mai whatasi e tangata. I le whapefo i nao Samoa. Langa a whai e tātou Samoa. E o mai ai tangata. E wa ai mata i le tūlanga ese o langa i whanua. A langa i whanua e le whalango langoa e a ia. E wha vai lungo o le li. Mela na o sanga thima i e sawhan o la le thima o le tau sanga. O la le thima o le tau sanga. Ina ua tupu le whamoe moe. Wa ulangona ina le tā ua o le mela. Leana leino walua ui e lango. O le vale e le mwhaina vesea. Lona tolu. Awa ai ia ina ngā luenga pouena ma le tapenanga. Na sawelo pouena vai mai. O te mana o e pole ale mawhauwhaunga o le la e te wa ai ia ina mele o le tamu whainga e tuwha tasi ia kalesia. Tatung no nofo umai ne o what pouena o le lei. O le lei. A le fwe whatula o tala ia te oe. O le umi anu ngā lue whawhaifi au. E alua la o lotu. Pe o uma fo isi a ia i loa. Awane e whawai vai le mitila. Awane e whawai vai. Langa e te tuli vaelo i luma leli. Ma e ave le atua o tātou langona. E au mai a le atua o tau te pole. Awa, let us be patient. Or let patience, let us be patient. Knowing that God in his own time. O tala noa nisi o whaifi awali pou ana telefia wawe whaisa tala. Ile tā ua o le mea lea.
pei foi la o le mele o tupune sole e taunto ma fo fa o le mele na taunto ma fo fa o le mele na te le loa i el sunga pouena po o sa foi to te pension sa o le leia o ai atu le tau o le mele ia o tupune le mele o tupune le lalo lang tau ante vai io e le fa pe o le muso se si sa mo ia a mea o le mea le batu tanu e tato put o tato lo fanua ma lau ele o tato tu monga ma vai tafe ai le faina vese ele tasi se taimi o ai na fa atu ho ele atua ia tu le mea na wa manuia ai sawe alu le mea le lo io ai le pule o le taimi in my own way in my own time in my own setting o lo ulava na le winga na tala ile nei lava taimi e au te le lo e le sunga poen a o meana ele me faina ngalo la nga pe foi no foi atu o mene o talu nei le fainga o le mo o walu o wa afia me o City of Compton le mesa ele au le ye nei ala au lotu le ba me o le UCC na o no ele sole ele ma faina ola le fakasa by itself ola ta ita foi le fautuanga i fai fe au yo la nga ia se fai fe o to tele o kalesia o matum tangalwe o le UCC it's not about the money I am le lane for malamalam o le literature le UCC setting uma pe on aso sa pe o tala wo pe lot e setta mo Amerika ele setting mo Samoa yo ai fetawi fo mo Samoa le Amerika lang you have to understand pe o tala listo ina vole ai alu nu ba vai po ai alu nu fa pe o tele tamtalo wa vai le me o ye la talo o tele te joini wa la tu fia tu malo e fasina we va pe fo la ine a sa wine ti le mfaina e ola na o lungo level le va pe o le fa ke sa ai fa ka sa pa wan le le kalesi o le sa fa le fa sa fa le horn it's not about that o le me o le mafai no mai fa tasi o le fai au la vai o la fotuanga le fai e ta tau ana i lau topi tanga lea langa o Amerika ia vai la batu fo ili tala noa o e kalesia malonosia kalesia la they know their way about America e so se mea e so ta iai o le fo ta fia le UCC e se te leo so sani le UCC a mato e le ma fai e sa mo fai me la e o te tau tala fo i malfalo a o mai fola por kala me sa mo i te mea o fai feo mo le au ngasa a vai atua le fitau le sono matamati te le whaunga ma te whaunga le UCC e le whapeo fia poto sesi a le winga tal o la una fautuanga i fai feo i nei ai Amerika e te tau ana wide vision e le mawhaina o le focus a ia o Yesua a o le awala e mata fele fele ai tatou e whaia ngā luenga e ave ele package le o lea o le tala le lei pia le winga la la o tala a whai ua tala vea ngai mo le mea whalo le whaia o le whaia le ali pa wena e peo o nei te whapea mai e se te leo lo e whapea nā fo yo e la ngai ala no pipi atu te leo mea nai fo te sirfia pa wena se fia whainu mela o le mea lea o le ala tonu o le mea lea e whawhea na so ta il mea lea e la iasta mea whati se whamal mo le lea a e le iloa e te sa ili ala wala ine mo le so soani moa e le tasi fo ise au lotu o mātou nā e te silfia o e so soani e ili mtanga luenga nei o tau tala o le whaia lea i le li o ale wha ngā luenga anga ta tia ia whalawelawe tele whalawelawe o tau ainga ia o le hau te alu watu a whai e le wa ia whawhitai Yo e pe o si ia le whaia langa e pese i e o le whaia pitu si la o tātou ma le atua e pese o le whaia na mai e la ia tosi o le whaia e te tauna maua mai e se manuia pe ofo tu fo e se manuia o le memo ila bana ma fuanga na le tatu tapu ia le tu le o ne yero tatu tununga pe mo i pele ai e manuia ai tatu a Filipi foi la le melena e lo manatul ma fuanga na le ala o na au mai le tu i le tangata na ia faia le po feale me pi o pai tangata tau muli muli e alfina ngalo le